Ngira ngo mwese mwakomeje kugenda mubibona hirya no hino mu bitangazamakuru, yewe iyi si inkuru ngira ngo wowe uri kumva iki kiganiro waba wumvise bwa mbere. Ni amakuru yasesekaye yagiye hanze avuga ko Iran nayo ifite umugambi mubisha wo kwivugana perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Donald Trump. Iran yagize iti nyuma y'uko Amerika yivuganye uwahoze ari umuyobozi w'ikirenga wacu, natwe ubu ngubu dufite gahunda yo kwivugana perezida wanyu Donald Trump. Ibi ngibi Iran yabivuze iri kuburira perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imubwira ati nawe witonde ahantu uraza kuba uri, wicunge unikontorore, wigenzure neza, kuko bitabaye ibyo natwe uko byagenda kose turaza kugaba igitero aho ngaho, turebe ko twakwivugana we Donald Trump. Ibi ngibi nyuma yo kubivuga isi yacitse ururondogoro, ndetse abantu benshi baranikanga bagira ubwoba, baravuga ngo ese kuko Iran yagira ubushobozi bwo gutera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ikanica perezida wabo ari we Donald Trump, ikamurasa ikamukura ku isi. Ibi ngibi nibyo turebera muri iki kiganiro, tunarebe operasiyo yose Iran iri gutegura ukuntu imeze, ubashe kuba wamenya ese koko birashoboka ko Iran yatera Amerika ikica na perezida wabo Donald Trump. Gusa mbere uko dukomeza mbabwira iby'iyi nkuru yose n'iby'igitero Iran ishaka gukora, ibuka ukande subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe mu zindi video tuzajya dukora. Mu masaha atari menshi ashize nibwo Iran yatangaje amagambo akomeye cyane, ivuga ko nayo ubwayo ishaka kwivugana perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari we Donald Trump. Bari kuvuga ko nyuma y'uko Amerika ibiciye umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Khamenei, Iran nayo ngo mu burakari bwinshi cyane irimo irateganya gutera ibisasu ariya muri Amerika, ikabitera kuri White House, aho bivuga ko ariho perezida Donald Trump aba ari, nabo bakareba uko bamwivugana. Gusa abahanga mu bya politiki cyangwa mu bya gisirikare barimo baravuga ko ibi bintu kuri Iran ari ibintu bigoye cyane. Baravuga ko ibintu ari ibintu bigoye cyane, ko Iran nta bushobozi ifite bwatera Amerika igatera igisasu kikabasha kugera kuri White House. Gusa ibi ngibi byaje kumenyekana ko abo bantu bari kuvuga ko Iran nta bushobozi ifite bwatera Amerika, byaje kugaragara ko ari abantu bari gushyongeza bagira ngo barebe ko igihugu cya Iran cyakwegura ibisasu byacyo bimwe bitagaragazwa hanze aha ngaha, cyabyegura ubundi kikaza kigatera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ibintu Iran iri kubyitondamo, irabizi ko biramutse bitagenze neza ari ibintu bishobora kwitwara igiciro kiremereye kinini cyane, ikabikora ikaramuka inahushije. Niyo mpamvu yitondeye amagambo y'abanyapolitiki bamwe na bamwe bari kuvuga ko itageza igitero muri Amerika, kandi yo ubwayo yizeye yumva ko ishobora gukora igitero igatera White House, ikabana kwica perezida Donald Trump. Gusa abahanga mu by'ubusesenguzi bari kuvuga ko Iran ifite misile z'ubwiyahuzi cyangwa ibisasu itajya igaragaza cyangwa bitazwi ko inakoresha, ari byo bishobora kuba byakoreshwa. Gusa ibi ngibi biteye impungenge ibihugu byinshi, ndetse harimo n'ibi by'ahangaha muri Afurika, kuko bari kuvuga ko Iran niramuka izamuye misile zayo zitazwi ahangaha ku isi, intambara ya gatatu ishobora kuza kuba yeruye cyane rwose, ishobora kuza kuba yeruye. Ibi ngibi rero byakomeje guteza impagarara hariya mu bihugu by'i Burayi, kuko iyi ntambara imaze kwangiza ibintu byinshi, imaze guteza ibihombo amakampani menshi. Barimo baravuga ko iyi ntambara iri mu ntambara zigiye guhombya abantu benshi bitewe n'uburyo iri kuba yihuse kandi bidasanzwe, kandi ikangiza ibintu byinshi cyane.
ubwo rero mwe mukomeze mugume ku murongo, iby'iki gitero turaza kugenda dukomeza tubibabwiraho. Wowe icyo ukwiye kubanza gukora ni ugukora subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo izindi nkuru nk'izi ngizi zigezweho zajye zibasha kukugeraho 5 kuri 5. Ciao ciao, dusubire mu nkuru zitaha.